moi moi. Lea wao lia le manuia le lima sausanga o le Masu'usipa Academy. O le vi inga e whawhoi le atua, lea ua tātou whesila whai I manga whetau o le soifua. Ua le o si utila, ua o ulula, a o le avatuli, ma le ava whatawhata. Ua tātou whailoa I lumanu, ai le o tuanu. Our theme for this year describes the importance of upholding our dignity and honor of Samoa in all aspects of life. Therefore, we pay homage for those who sacrificially paved the way for us, those who fought for our rights, our freedom, and our peace. Because of them, we now have a solid foundation. We pride ourselves heavily in our cultural values, and we boast of our unique identities today. O le ala leo was filifilia ai e tima I tai o le pisenga tuoi pupu, ma ilinga noa, I pese e maratua ai e na mo I malai. O I la tau na whiinau ngalusi, a wase dumana I manui o Samoa. Ai le ngata I lea, o loo iai ni whautua ngā, wo ni whaamalusi au, a watu langa lalubau o Samoa. E whaasauina le tatunga ngana, ma le anga nuku. A reminder for us all. It's a mitsai laungangana, ma wa'alo fasino manga. Never forget your identity and continue to preserve our culture for future generations to come. So foi puma ilinga noa, Saudia!